mun sang atanga INP Mizo channel clear tu le ngai thatu zong te in zain chi bai ule mai ni somni le pahni pathian ni ania dam taka in lo om theu kan be sei Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto chu New York US Secretary of State Antony Blinken nen anin muzau chowa Voin Khan Guangzhou China Foreign Minister Wang Yi nen anin mule ngal Voin mai ni somni le pani hi China le Pakistanin diplomatic ties an siamatanga kumsom sari le pakhat atlin na anita boka China le Pakistan chuan all weather ties enghun po danglam velo inzom na ti nge le antumani mai ni som pani khan Bilawal le Wang Yi hian virtual meet an lo nei to a Khamin nu Khan Pakistan Prime Minister Sharif le Chinese Premier Li Keqiang tepo virtual meet an nei ve bok Pakistan le China hian mai ni somni le pakhat sangkhat zakwa somnga le pakhat khan inzom na an lo siam to a Pakistan a hian India hi ala masazo kani communist ram ni lo Asia rama China ne na inzom na siam masaber ni turin sangkhat zakwa somnga April ni khat khan India le People's Republic of China chuan diplomatic relations an lo siam to ni Bilawal le Wang hian $60 billion man China le Pakistan Economic Corridor CPEC thar thole dan tur an soi hova tin tun laya Pakistan rama China mi ten kutan tuar ta fo mai chungchang te po hi an soi lang bokani Azovstal steel plant cha om Ukrainian sipai sang ni le zanga ngot te chu Russia chuan prisoner tang angin ala tavika an malam hun tur hi soilo ka har sata viau mai Russian leader then khat chuan rorel na ma an ding don an lo ti chen boka Russia hian thremna pek ngei arin om ta viawani Mariupol indawna khan mi sing ni layan thi rin ani Azovstal resistance te anin peta boka Russian force te chuan Mariupol khopui an thunun vek to thu an soya Ukraine war an mason na lian ber ani hialome Moscow chuan an defense minister Sergei Shoiguin President Vladimir Putin nena Mariupol khopuyan lak fai vek to thua hil ti an puanga Russian force te hian Kiev khopui bul naya ral thuam tam tham takan ti chiat thu an soi boka tin Odessa lama Ukrainian sipai te training na mun puyan bom ti an soi bok February ni somni le pali malam khan Russia in a tan pui Ukraine laka in lak randu pol ten Luhansk le Donetsk biala mun then khat an thu noya an lo da to a Russia chuan Donbas region hi lak 5 ekatumani Luhansk regional governor Sari Gaidai chuan nimin mei ni somni le pakhat khan social media thil omdan asoya Russian te chuan Severodonetsk ti chiat vek antuma indona na satak a omeka zinga tangin inka na chol hlei theilova zan khuwa in Russian te chuan bominan kap charani ati UK Defense Ministry soidanin Severodonetsk hi Russian force temit fuk na ber ani meka killi atanga beyin lak nge yan tumani Russian sipai te soidanin mei ni somni le pakhat nimin khan Ukraine Zhytomyr piala West Ramteral thuam tho khom tam tak caliber cruise missile an ka chiat thuan soi tuipuya tangin missile hian ka pa United States le Europe ramten Donbas lama Ukrainian sipai te man tur ral thuam an thon lu te adeng fu ani Reuters lam chuan Russian military thu soi te hi afin fia thei mai biglova adik tura ngai photila Black Sea vaukam Odessa bul naya oil che khol na mun po Russian missile na deng fu ni nan soya tin Ukraine Su-25 aircraft pani le drone som palian kap kha ni nan soi bok Russia hian thapuya chhuwa to ani mai theni Russian gas company Gazprom chuan Finland in oil man Russian robola pek adu lawa wangin mei ni somni le pakhata tang khan supply ti top sakan ni ti apuang Finland in energy mamo zong zinga 8% hi natural gas ania heta tamzok chu Russia ramatanga chok lu ani Finland hian Russian oil rin chan lutuk hi ader thon zia in natural gas supply turin
US company accelerate energy nen kum som tan me ni som ni khan agreement an lo ziak mana Gazprom hian supply cut sakma se an buai pha lo mai thei voina tangin Russia chuan Finland nena electric supply a pek thin po ati top le taboka Russia chuan Finland le Sweden ramin NATO zoman tum hi en liam mai maya tum lova ngong thui takanei don ti in alo vo lok to ni Russia chuan Ukrainian agricultural products abikin eile barlam atho chu tur chu adan saklat maya West ramten Russia chunga economic sanction an siam ang chi in Russia chuan Ukraine long chol mun zong zong chu adan cha sakta vek maya Ukraine in sumlak lu na tura nei ta meulo Volodymyr Zelensky chuan Ukraine in eitur ton maktadoi somni le pani zet rampo na thon chu atum chu adan sak ni na soya Zelensky hi Portuguese Prime Minister Antonio Costa nen nimin khananin muwa khawvel ramten Ukraine export kal puile theinan antan puyanga yani atia chuti ni lo chuan khawvelin tram pui eile baratlak chamna ama chondo nani ati tuna hian energy crisis kan tok meka adota food crisis kan mabak mek Ukraine tan kong kan hon sak thei lovani chuan Africa Europe le Asia ten kan agricultural products te hi an mu thei don lova har satna na satak an ma chondo nani ati bok Zelensky chuan Russia in kongadan mek ti top nan ral thuam lian kan mamu a sipai chakna manga chin felanga yani ati bok Russia po hian West ram te rek na hi atuar ve hle thova Russian Transport Minister Vitaly Savelyev chuan West ram te sanction awangin Russia rama bungro phur chevel po na satakin abuaya kongdang kanda pangayani alo ti ve bok Russia chuan me ni somni le pakhat khan American mi zakwale somruk le pathum ming atar chuak le ta a US President Joe Biden po telin Russia rama anlu khabani Russia in sanction siam hi damchung lifetime turania US Secretary of State Anthony Blinken US Senate Majority Leader Chuck Schumer Defense Secretary Lloyd Austin le CIA Director William Burns te pontela President Biden an Ukraine tan puina US dollar billion somlia sign ni khan Russia chuan he sanction hi apuang ve ta chia ani Rithar hlo monkeypox WHO in emergency meeting a kota kumni chung coronavirus wangin nun phung pa ngai po manglei theilo vakan nuin COVID-19 ay hlo monkeypox aleng le der tamaya amang an thlap thin ngot mai monkeypox hi ramsa tanga mi ringa lut ni in a symptoms hi smallpox ne na in ang thuaka smallpox a chon a hlo lo hret ni nan soi United Kingdom Spain Italy Portugal Sweden Canada Australia le United States at hian hrikai an to a zirtop ni me ni som ni khan France Germany le Belgium rama hrikai mu an ni le a Europe rambi ka mi za chuangin an kai le to ni Oxford University in data la ka tang phei chuan mi za le somthum an kai to World Health Organization WHO chuan monkeypox atrai dar ta ka chuan emergency meeting a ko nga la hrileng thunun dan tur an soi howang United States Center for Disease Control chuan mi paruk te din mun enin azir chiang meka heng mi paruk te hi mai khabul khan Nigeria tangin United Kingdom an pana anjin pui pakhatin hri alokaya anni po kai ve ngei turanga yanni Portugal rama mi som ni le pathumin hrian kai le to a mi som dang chuizui mek anni boka Canada chuan hrikai mi pahnia neya rin hlel mi som pasari an mek bok ramsa rannunga tanga mi hringen kan kai chon nima se mi hring le mi hringa in kai ol sam ve hle thawa in kai chon dan chi rang zinga langsar deuh te hi khum sile fen in man trom chil chak close contact te ni in virus in kai chon dan tlang pui ang khani hrivei to chuan in en kol dam le turin cholkar ni atanga cholkar li hun amomo tlang pui nia soyani bok monkeypox hrilan chuadan chu khosik luna le vunbol te ni in variant chini a omvele a pakhat chu Congo strain antia
hrikai za zela mi som velin an thi puya variant pakhat chu West African strain ania hrivezinga za a pakhat chowin an thi pui nia soyani WHO in atar landanin tun hnaya monkeypox thi pui hi hrive za zela pathuma tanga paruk velan ne natna hri a virus ber hi smallpox siam tu virus nen chung khatan ni antibok monkeypox laka inven na damdoi hridan na vaccine hi ala omlova van nei thak takin smallpox virus laka inven na a omlova 100% effective chuni chia don loma se enge mo chena atangkai turangayani US President Joe Biden point monkeypox hridar mek chu aranglama thunun ani vat lo chuan poina sazo ka thlen theidona ma kan lak thuai angai atia khawvel hun nung ani to wange moni hrithar hi kan hretam to khop maya COVID-19 ani emo monkeypox po ni se thina khopa hlo om ani chia lo po in kai chona ol samna hi a hlo om na ani tlat maya kan sarte hi thi nge na anga ngai ni ma se chuti takin kan hlaulem lova boru ka leng ani lova azia adang deu tun laya hithar kan hriat te hi chu in kai chona ol sam em maya chu wangin mitin te hi kan film khuranga ya khawvel hi a thak hle ni hi ole tuntumata na international news le politics update kanan siam chho the chu khati zong kha ani a clear to le ngai thatu zong zong te in za chunga kan lo me